ikindi kandi ngashimira Impanga TV, Freddy and Janet. Ndebwe timbashimira ko twese ahangana niho twakoze. Si wowe nyene ni twese. Vuga turabashimira. Twese turabashimira. Wowe nyene. Ikindi kandi abafana bacu kabisa. Cyane kumurera mwiza kubafana kabisa. Best comment nyine zivuga ko bitagenda neza abarizo kabisa. Kugira ngo nyine muduhereze umurongo w'ukuri. Nuko nabaye je mumbaye kandi uje turakundanye yaragenda gusoma asoma niki guhaha nako gusoma guhaha uhemea guhaha baragenda gusoma guhaha kavuga iby'iwacu turagenda gusoma guhaha kabita guhaha bakajana n'uyu ukuvuga bakabizana bakabihereza uyu nana nawe akabitegura akanamba y'ibishimba akabirobanura akabitoragura umuceri akayitora akarobanura urumva yarangiza akanzanira mu gikoni nanje ngateka namara guteka kabitaho ubundi kunyera bigiye kugenda guys mumeze neza ku mazina yanje ni Eruwa HB ni kuvuga ngerempereza umuntu wese agenda arivuga amazina ye kugira ngo nyene mumenye n'ibyo tugiye gukora ndaza kubivuga nyuma tumaze kwivuga amazina duhere kuri kubera uko bimeze bakwita nani twashimo beza na kwegera ino sheba naho ni mumukingiye kwanye twashimo beza na inzigo yitwa beza hello guys aje bazina nitwa Rodrigue muri timu ya Tenacha Empire nitwa Libra murakoze anje yivuge na aza kubabwira ubwashi. Hello guys, amakuru. Amazina yitwa Joyce Kagwire, nkaba nyina muri filime muri filime Inzigo nitwa Chantal, ndetse ikindi nkagaragara muri The Real Test nitwa Jojo, nkaba ndi umuwriter muri team Tenacha Empire. Murakoze. Mwese amazina yanjye nitwa Bitetse Bix, nitwa Jojo muri filime Inzigo mbe kuzamenya ejo bundi izana ari sawa ikubiye. Murakoze. Hello guys, iki bagara filime Inzigo ni umujyanama wa Tenacha Empire. Kajitero uyu ni mucura wacu ni mucura ni umuhererezi mu Kirundi umuhererezi mu Kinyarwanda hama mucura arabacura kaje Kadete n'ubundi sobanuye umuhererezi kadi Mucura nabyo ni Ikinyarwanda. umuhererezi wa Tenacha Empire kuvuga ibi bintu bagiye kuvuga ngo bya Inzigo biki twari byabishikiye barabaragutse urumva abantu bagendera hejuru gusa kumwe n'abantu bakunika urumva ibintu byahuza Inzigo nkina mu Inzigo ntirasohoka byari twari kuvuga kare nyene shatsi nyene ubwo bakotoye nabareka bakavuga hanyuma bakazora nyuma ni kuvuga ikintu kituzanya si kuvuga ngo Tenacha Empire turi umugwi munini kandi twiteze kwakira n'abandi
muri uno mwanya se ubwa ngo kutungana ngo siko tungana muri Tena cyane cyane nuri gukamera hajya bamwita de Kanimba ariko izina ryiwe ni Aime Irakoze ntabwo ari Kanimba navuze de Kanimba Kanimba Tena cyane de Kanimba de Kanimba kubera no muri Tena cyane ubwo nanjye nitwa de Rudra de Nana de Jojo de Lulu de Kader de Blaze kona kantu kanje arakavumbuye uragatahura si ivyo n'ibindi mu gutahura no hejuru gutahura se umva sico kimwe no kuvumba no gutahura n'ukwaro bapara ntabwo tubikuze ni kuvuga iki guys tugira tuganire ku kintu nyene kijanye n'ahari abantu nyene bagize inyishu batubwira ngo ntabwo turi gukora ngo twabicishije inyota si kuvuga ngo turiko turakora buri munsi turakora ahubwo turiko twiteguriye kubaha ibintu byiza muri commentaire turaza kubasomera ama commentaire tubabwire n'impamvu ndiravye ni twasoma commentaire murahita mumenya impamvu nyene twamaje guhagarika kandi gatoyi kugira ngo nyene twipange tubahe ibintu byiza gira commentaire mwatubwiye nizo nyene turi kugenderako kugira ngo tubahe ibintu turi gukosora turabiye kuri commentaire mwaduhaye muri channel yacu nyene turazisoma tukaja hamwe tukabyiga rero muri uno mwanya nyene twagira tubasobanurire kubera ko twabonye amakomantere ari benshi amamessage abantu batwandikira inbox urumva nyene twashatse nyene tubasigurire impamvu nyene twari tumaze iminsi tutaprodinga hari akantu nyene mwabonye kari hanze nk'agashoti video urumva abantu kari akantu ngo abantu benshi baragakunze iriya filime rero mwakunze muri benshi batereka irazime murindire gatoyi okay sawa bari bambwiye ngo kamera mugenzi bateri ntiyazima nyine mugiye kubitegurira kubananiriza urumva rero ukuntu bimeze nuko ibyo bintu tugira tuganire tubasigurire n'impamvu twari tumaze iminsi tutaprodinga nta muntu afite ibitekerezo se yadushikiriza bimwe muri abo rero ku makomantere cyane tumaye tusigure njye numva twahera ku ma comment kugira ngo nyine ibyo tuvuga n'ubundi dushingire kuri comment dusomere komantere haba se ndibaza ni ngombwa ko twavuga izina ry'umufana ntabwo byaba ari sawa iriya highlight ukayiruka ni kuvuga tugira tubanze posing bahindure text yamba tubone kugaruka turiko turabategurira filime nziza cyane nziza yitwa Inzigo amakosa menshi abantu bagiye banyura mu gikari batubwira wapi hano abakinnyi hano babona bakinnyi neza cyangwa bakinnyi neza ibintu byose bitari sawa ariko twarabikosoye muri filime izaba ari nziza cyane muzayikunda cyane yakoze ubundi yafise ikibazo ubundi uravuga ikintu navuga nyine mwarakoze kuba sapoti yanyu twagiye tubona amafuraje menshi turabashimira cyane pe twivuye inyuma ikindi kandi ntimukabure kutunenga aho bitagenze neza kugira ngo natwe dukomeze tubahereze icyiza kandi byinshi cyane ikijyanye no kubaho turi bize twabasubije kuba turi bize ntabwo ariko turakora tubafitiye umunsi twatanze bitangaje mwitegure very soon Inzigo iraba iri out kandi turabizeza ibyo mwagiye mutubwira byose gusura turabizeza ko twagerageje uko dushoboye n'ibitazagenda neza tuzakomeza
turi kumwe. Ndashimira byimazeyo Team The Nature Empire. Ni abantu nyine bitanga bafite umurava muri byose. Sinabona uburyo nsobanura The Nature Empire ariko tuzafata igihe cyo kubivugaho hano. Ndashimira abantu bose harimo abateye commentaires nziza cyane cyane. Ndashimira umuntu Impanga TV yaduhaye commentaires nziza cyane nabikunze. Abantu bose ubwitange bwanyu turabwumva kandi mukomeze mu support natwe twasezeranye ariko tutazabatenga. Mwakoze. Guys, bakomeje sinzi ko hari ubundi muntu nyine abiye breze ntaravuga nawe nawe ugira icyo uvuga nawe uravuga. Niwe nyine nashimye uburyo mwaduteye courage zanyu nyine zateye imbaraga niyo mpamvu twakomeje gukora. Ikindi aho murabona ukomeze gukora amakosa mutubwire twese tuyakosore. Ikindi subscribe mukomeze musikande. Subscribe ni iragenewe cyane. Na comment na share muhereze n'abandi. Anya mu Faransa ngo ni sabone. Munarumani. Njye sinabwira mukomeze nyine twaje tu. cyane murahari katuzanira ibiganiro samurumani. Jewe ariko Nana yarakaye. Nana gira ucyumutse na Nana yavuze. Ngira nyine kugira abantu bagire nyine akantu. Nana yikanda turiko turakina. ariko muri kimwe babwire Imana. Nana yikanda turiko turakina. Nana aracyari mu gahinda kira filime insego mwavuze. Siko umva. Aze gukina filime ari mu gahinda. Sibyo? Yararize none filime ari mu gahinda cyane. Yararize none amarira yanze gushira. Yanze gushira abantu guhora cyane. Ufite n'umusore romantique. Inde? Ntabwo muri filime insego biri bose byaje. Ja, tujye muri filime insego nta biri. Oya ariko mu busanzwe ari romantique. Ari romantique birenze. Filime z'urukundo. Guys, niwe muntu dufite muri team ari romantique kurusha abandi bose. Siko ngenzi no buriya Murabe mu murondera. Harimo n'umukobwa Rodrigue Rudras. romantique. Ntabwo yibuza. Arahari. Undi mukobwa uri romantique. nta mukobwa tugira muri team yacu romantique. Arimo rata ntibababeshye. Lulu nabonye ukuntu yankati. Ntamuze. Urumva bigereye Ariko nawe uri umwana mubi wamufashe kumufasha. Yafashe kugufasha mwari Iyo mico ntabwo ari sawa. guys muri kimwe babwire. Ni romantique. Nana aracyari mu gahinda ka mukase. Mukase amufata nabi cyane. Kandi arakomeje. Aracyari mu gahinda none we yanze kwakira ko filime yakina. Umuhavuge gatoya. Ariko naho tubari ko papa mu gahinda. Shushu be bavuze ko ngiye ngira urukundo rwinshi. Hanibu Sweet. Mubona gute jana guys, ubusanzwe mbifurije gukunda pe. Duza gato basa. Ikibazo sinzanukira. Ngo tutsa gasaundi. Akomanda. Ese kuduza. Baba bavuga ko bazamura iki nukuduza rata. Niye bakazundi. Ariko Reuters wazanye ndikiye filime nkundana na kubera iki wewe ngendi romantique wori mugufi Uri mugufi kandi nawe ni muremure. ahubwo jewe Ahubwo. ariko nana vugisha ukuri buriya kuba twakina dukundana Cyangwa uri mugufi ariko ndakunda narira man basi twakiye filime sibyo Rero ikintu ngiye kugukorera we ndumva ushaka kurira. oya mwana byo kurira nta bintu ngende shaka gukundana Nzakwandikira filime. Bese barebye abandi kuki wumva kandi nani. nshaka wowe We ntabwo wowe ushobora aramukatira imbere ya kamera. ubushize Ihangane bro nagukomera. rira basi baragukatiye rira bari rira guys mureba yego guys ntabwo nabaye kanyobya na nzubu niwo kubiga bararwana baragwana n'intebe bakamanyagura
ko bafite n'abastar igenda twebwe bene mani abakristo ntabwo tugomba kurwana nta mpamvu yo kurwana abakirizi ntibagwana ntabwo tugomba kurwana baba barimo gukirana nta mpamvu yo gukirana ngo turwane tugira utoya baba barimo gukirana baniyakana ntabwo baba barimo ariko mani muzamwandikira mu mutipe muzamwandikira filime ari ikijumba muri sosiye ikijumba ari umuntu ukonje utavuga uri bored hari icyo utavuze ahubwo hari umukobwa ariko aramutereta umukobwa amwiterete yes ariko aramutereta uzayikina rero mise nyiguha mpaye nk'abana nyagasani uzakina umwiterete uyu muhungu rwose yatuma abantu bakonja bakamera agafurigo ntabwo firigo ngo biki abantu bakonje bamera nka firigo arakonje abantu bakonje bameze nka firigo ya irakonjesha ntabwo none se jojo reka mubatse n'ubu umuntu azakuba ati imana ko wabaye firigo bite wagira ngo bagushyize muri firigo no oya nyine buri wese yabivuga mu buryo Baki Platini yavuze ngo noza Veronica bamushyize muri firigo katavuze ngo yabaye firigo nyine ubwo ni uburyo bwa mbere ni uburyo bumwe sibyo ariko hari undi ushobora kuza akabivuga mu buryo bwo abivuga nabi rero Abivuga nabi. nuko kujya wowe ko nabyemeye ngo mumbabarire na Jiswe niyo uvuga ngo nka ice birumvikana ice ni guys ngo nahirashe nyine mu nyihangane ariko mbese nawe utesha ikibazo muri sosiyete yo kuzajya aritonda cyane guys ariko si bari kwitondera munini no mwaje munini cyane niba uganitswe twitonda okay inyuma ya kamera komeza ndabandanya bandanye sozo tugende tubandanye guys rero muri rusange twashaka kubamenyesha ko hari gisasu kiri inyuma kwerekana umuhabo twaze kuri YouTube gisasu bitegure turabasazurikana bizaba ari fire hari gisasu cyitwa inzigo avuye inzigo hari ikindi navugiye hano coco kirenze inzigo kuni uranyumva Aba rero mwitegure mube muragira subscribe amasaboni share bana ariko apana amasaboni ugishobora ni chao kuvuga bivuga mu gishinwa kumva bivuga mu gishinwa sabone y'ubwishyu chao oya no twese chao niko bavuga chao mugire chao mugishi cyangwa igihunde igishi na trons ndagukubita urushi oya reka basimbe kujye mu gihunde igihunde zira ndimi zo muri Kongo wazibire niyo subscribe mu gishi n'ikindi abantu babaye agomba rwose badusobanurira avuze igishi nicyo mu igihunde mwiringarasi iringara Nukuvuga twariko turavuga kuri nzenya ku bintu by'ibirimi bariko vuga ngo ibiringara twabihevye nikuvuga rero guys ubu rero nyene nico ahanini nizo twagomba nyene kubashikiriza murakoze mugire subscribe and share and comment na byose reka nyene twongere mwese agira icyo avuga turangiza turaza kubera mbere twahereye uko tugenda guca twongera kugaruka ikintu nababwira nuko mbakunda cyane nishimira kubona mudukurikiye musapotinga mutera comment kabisa Imana ijye ibaha ndacyaba basabira kuko ni mwebwe undi ni mwebwe ba boss bacu mudahari n'agatereme kasa kubatega wowe ari zagaragara muri filime yawe nani muragaragara nani murabonekamo ariko nacyo bitwaye kuko nanjye ntabwo murambona mpora ndi inyuma wowe uramaze kugaragara aho bita kanimba niyo biteka byose niyo biteka kuriya mubona biza bisa neza uyu aragenda gusuma byavuye uyu aragenda gusuma bakajyana n'uyu urumva agenda bigire nyine bavuze ko ari ibiti twabigize ibiti uyu aragenda gusuma gusuma ni iki guhaha nabwo gusuma guhaha uhemera baragenda gusuma guhaha kavuga iby'iwacu turagenda gusuma
guhaha bita guhaha bakajana n'uyu ukuvuga bakabizana bakabihereza uyu nana nawe akabitegura akanamba ari bishimba akabirobanura akabitoragura umuceri akayitora akarobanura urumva yarangiza akazanira mu gikoni nandi ngateka namara guteka tukabagaburira abantu nuko biba bimeze bo twagiye tugeze hano nuko n'abandi ikintu twasaba cyambere ndabanza ndashimira comment umuntu yaba ari mu gikari akaba mumubwira ngo twatinga neza ndabashimira cyane ni courage bamumpa ni imbaraga bamuneza ndabashimira cyane ikindi musaba mu dusengere komeze mu dusengere cyane mu dinkunga y'amasengesho ibintu byose by'Imana akenshi bigenda neza sibyo tujye mu gusengera mu bisengere ikindi mu dushyigikire yaba n'ufite ubushobozi bufatika ku note mudushyigikire kugira ngo tubashe gukora ibintu byiza bijye biza bisa neza natwe abakobwa tuze dusa neza dufite freshe naze nk'iki gihugu kiri mu bantu babiri nari hagati y'ibisambo uri gisasoje uri gisasoje ushaka ko umuntu uri kurya wambaye ukurya n'ukumare uragerwaho nyuma ndabashimira cyane nanone ndabashimira bwa kabiri kandi ndabashimira bimvuye ku mutima ndashimira timu yacu mana yanjye ntabwo Denise Empire nabona ukuntu nishimira ushimire tura hano bibona bizaba mu wundi weekend akantu ndaho akantu tegura urugura akantu kumwe bire ko dutambura biraza kuba nyuma ya kabiri turabyerekana turaza kubibiri ndashimira Elwa ndamushimira cyane jewe afite ubwitange nyine uno musore mubona hano nubwo ari umuteranje ariko afite ubwitange buhambaye pe ndashimira Nadine Nana ni umwatrice mwiza ndetse ibirenze ibyo adufasha byinshi kabisa adufasha byinshi cyane twavugira aha ngaha ariko ndamushimira na famille yose aho bari hose babyumve ndashimira umuntu bita Rodrigue ni umuntu ufite akamaro gakomeye cyane muri groupe ni umuntu nyine utamenya ariko ibyinshi tuzabimenya kandi mukomeze mu dusapotinge like share comments zangira cyane cyane ni inkunga ikomeye cyane araza kuzamo ukuvuga kumwe bimeze nanje ndabashimira cyane rwose nuko nabaye je kumva cyane kandi uje turakundana Guys, murakoze cyane ndabakunda cyane kandi ndabashimira kuko mukomeje kutugaragariza umeze neza mukomeza gutera kumwe natwe bidutera courage natwe tugomba gukora ibintu tubikunze nakomeje kubabwira yuko ndabizeza yuko tutazabatenguha kandi tuzakomeza gukora ibintu byiza cyane bizatuma mubona yuko ikindi kintu guys turi impano zigendera ibyo bintu mubyibuke kandi muzirikane ariko iyo mpano iyo ipfukiranwe ntabwo ibasha kugaragara rero turabasaba ko mwadufasha kugira ngo zigaragare tuzishyire hanze bityo bikadufasha kuzagera kure tugakomeza kubakorera ibintu mukunze gusa twarabikunze uburyo bukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe inshuti zacu abavandimwe aho turi hano twebwe tubana nk'abavandimwe cyane turakundana cyane harimo basaza bacu barumuna bacu guys icyo nababwira ni uko mbakunda cyane kandi mukomeze natwe kutwereka ko mudukunze ndumva nta kindi kintu cyakubwira icy'ingenzi ni uko turi kumwe kandi Imana ikomeze kubaho Roda uyu ni uwawe umurwa wawe noneho uratwika ushe
ikintu nabwira tukategura ibiganiro bimeze neza ikindi mwihangane nitonze cyane natwe kubona iki impamvu nitonze cyane gusa mukomeze tube hafi tubakorera ibintu byiza mwishimye turabaho wamenya Kada, umuntu arayina koga. Murakoze abakunzi bacu abashimira Marite mu kiganiro biba Sizese kanimba agira akavuyo kenshi jewe ahubwo nyene mumvugire basi sheri mbiri nawe yakwagira ngo sinzi ikibazo dufitanye okay nyine nanjye ngire no gushimira ndashimira na Kanimba uri nyuma ya kamera nawe araza hano mu kazi kugira ngo yagira amanabazi umutima ufite voice nziza kabisa iremeye ijwi aririmbe base muri korali y'abantu ararenze akajagunze seka twumve seka twenga yabaye se urazi dukomeze uraza twengere hano dukomeze amafana bakazatuna nawe batuna yago ibintu byose aba fara si fresh bafana we yes aya navuze ko nshimira na Kanimba nyine gukurikirana ndashimira umuntu wese urangaha ariko by'umwihariko okay bose ndabashimira ariko by'umwihariko abona Imana irwa from Burundi habona iki Habona Imana. HB imige n'ingara niki arabizi ira HB sobanura habona Imana yanze byinshi ariko ngenda bivuze habona Imana irwa ariko zinitwa kagwire kagwire uri kagwire ni umva nitwa kagwire rata kagwire habona Imana habona Shaka. Imana imigemo ingahe mwami habona Imana imigemo Imigemo na kagwire ni itanu no kuko Imana mani maretse amazina yanyu kazi Let's go. reka let's go banda aba yanjye ni banda mani mire ko muri imbere ya kamera mani urumva zoga nari ngiye gushimira nyine ibyo nashimiye nyine Kanimba uri mu kamera nshimira umuntu wese uranga by'umwihariko nashimiye nyine Imana irwa ikintu cyitwa kamera urumva editinga nyine ibintu byose bya production kugira nyine bya biryo nyine byahashywe na nana bigatekwa na Rudra bigategurwa na nsizi kuri bivuze nyine kwa kundi ni ubigemura nyine wanyuma na nyuma sibyo nyine final production the final product niko bivuga yani no yinguye nyine turamushimira rero sibyo ikindi kandi bande babita bakomeza nyine gushimira abafana abashimira abafana bacu sibyo ahanini twebwe tuba dukeneye comment ivuga nyine ku bitagenda neza kurusha kuvuga comment nyine mudushimira nabyo ni byiza mwabivuze nabyo bagenzi banjye babivuze ikindi kandi gashimira Impanga TV Flery and Janet ndemwe timbashimira ko twese hanga ni niho si wowe nyene ni twese uga turabashimira twese turabashimira wowe nyene Barakoze nuko. ariko ndi president man nyine perezida wa igihugu cyawe rero nzakwirukana nta kibazo Ureke ndaza kumuhana. ariko discipline yaraza kuza kumuhana. kubikurikirana ariko rero nshaka kubwira abafana bacu sibyo iyo bari kubibona gutya ubivuze gutya bakajya bagira ikibazo oya iyo ndiko tumeze twe niko tumeze kuri perezida uri disciplinere nta kibazo sibyo ariko rero discipline nta discipline agira hano nyine umva si babwire ko rero tugira tukaba serious araho tugiye kuri tutanguye set aha ni kugira bo impamvu twakoze akantu twashaka nyine tumaze mbere yuko dutangura gukora kubera ko tugira dushutinga mbere yuko dushutinga nyine twavuga ati no musirika tumaze dukora akaganiro tusigurira abantu ntibagume babona bibaza ngo twarabatengushe urumva twakeneye dusigure nyine impamvu turiko turarindira gato gusa mbere yuko hasohokeye inzigo hari utundi tuntu video turi dushoti nyene aga du script nyene duto dutangure kuza turakora dushira ko mbere yuko turindira iyo filime inzigo kubera ko ni filime y'ama episode niyo mpamvu rero tumaye tuze turashira ko todo episode ni kuvuga ariko rero narasoza yari kan manzi reke mwameze okay cyase nyene na mike kugira ngo
umuntu neza bimaze kumutaka urari mane uburyo kuba serious kuri se ni seriye ni kuvuga ibi rero mpamvu twamaze gukora kino biganiro ubu nyine tugire turongo nyine dusa n'abarangije tugire dutangure gushutinga rero ni biriya nasiguriye ni kurya nyine bimeze kwitanga udatanga ibintu nziza cyane rwose mwakoze reka tumaze twari nyine namwinjiye mu ijambo twari mu byo gushimira abantu yes abo gushimira twabashimiye bagenzi banjye babashimiye nanjye ndabashimira bose nanone kandi by'umwihariko Feri na Janet babavuze vuga ibi abandi ariko nanjye ndabashimiye babashimiye mbere yuko genda bashimiye byandenze byandenze sava turangize hano ikindi kandi abafana bacu kabisa cyane kumureba neza kubafana kabisa best comment nyine zivuga ko bitagenda neza aba arizo kabisa kugira ngo nyine muduhereze umuntu Una guys, rata nibyo bitagenda neza twebwe tuzabikosora tuzatura bimeze neza. Mwebwe mujye mutubwira ibyo mubona. Urabakunda cyane. Merci. Urega sabye nyine turarangije twagira duhaguruke dusenge. Tugire tukatiye ngamba dusenge tutangire gushutinga murakoze.